지바겸비수 소슈디 바블라사 히다야다시 지바겸비수 소슈디 Ebukau zaman jujale Isulawai gubari Ebukau zaman nana Isulawai gubari Ebukau zaman jujale Ebukau zaman jujale Oh jojo ale nga penana tigusiregen babla tanana labari krishna nahina satyalagyam oh jojo ale nana pepke penana cham pepkau jojo ale nana tasvi pepke penana cham oh jojo ale nana krishna nahina satyalagyam Oh jajale nana Krishna nahina suragalagam Bebkau zaman jajale Isulawai bubari Bebkau zaman nana Isulawai bubari Bebkau zaman jajale Prabulamai malabare Ebukau zaman nana Prabhula mahima labare Toshi अर्को वाइका दे ह्याङला हालेका छ बबल सुको अझै लानो लानो वाइका कोसी प्रभुला मैकोलाई प्रभुला आराधनालाई प्रभुला मैकोलाई साचिन फेपका जम्मा जुजाले फेपका जम्मा नाना आंगा प्रभुला महिमाला बारी चलन जय जय लाबारी साचिन ह्याङ परमेश्वरलाई आराधना प्रभुलाई महिमाला बारी तिनी फेपकावन मला ह्याङला अझै रोकारे फेपकावन मला जम्मा त परमेश्वर मलम दन्स्युकै दोसिनन अर्को वाइका त कोसी ह्याङला ह्याङला हालेका छ अझै परमेश्वरलाई छन्दा जय जयकार लाला धन्यवाद 7 नम्बर तामाङ भजन 7 नम्बरलाई भएपछि दोषिन परमेश्वर त ठीक याङ छ
ल सो साँच्चिन परमेश्वर त महिमा ताकै परमेश्वरलाई प्रशंसा ताकै है पाप्सेम गाला सेम ग्राबा रंगलान ngamri ngakaba साँच्चिन परमेश्वरलाई ngamri परमेश्वरलाई चरणी yang खानन्दोला फेबानन्दोला तला हालिएका छि अझै भएका देखोसी परमेश्वरलाई महिमालाई सेलमला दोसी 85 नम्बरला तामाङ भजन गोसी यांगला प्रभुता थिगे तामाङ भजन नम्बर 85 नम्बरलाई हालेलुया प्रभुले हिल सभाबाट तयार मलाई राख्ने गरे हालेलुया परमेश्वरलाई हिल सभाबाट तयार मलाई बिसा राख्ने छ वाइ दामस्योको राख्ने दा सेमनि बा वाइ दामस्योको ध्यान राख्ने दाम भएको छैन मलाई 12 नंबर ला यांगला प्रकाश तामाङ आशंक्षे दमन मला 12 नंबर वाइ दोषी क्वेश्चन मा ल्याङ्सी तामाङ बच्चन 12 नंबर ला
Satin su jambalingri abasi tuhora klasainun amasi tuhora klasainun gadijana maya lajiesi satin su jambalingri yang da gadijana maya labaja Yesu प्रभु चिकन मला परमेश्वर चिकन मला प्रत्येक निंदा परमेश्वर से चुरांग लसिन माया लसिन येशु बमला तिनी रांगनी बापसे दोषी चिबा जम्मन जुयाले ननांगा तदा परमेश्वर से चुरांग येशु मला कि जम्बलिङला काला काना कुनी खानिन बिरो जानुन ब्रासाई खालाइला माला माया आयंग मतेरी प्रभु येशु से यंदा माया लसिन येबो मला हालेलुया Kenan परमेश्वर ता तिनी yang सुमैकोलाई kenan परमेश्वर ता yang प्रशंसालाई kenan परमेश्वर ता तिनी yang जम्मन देखि अनि आराधनालाई दारेम सुदेरी yangla alikasi tu आराधनारी lead रसुको बिबा ngala बिन्दु मला रांगसी lead रसुको परमेश्वर ता लाना भन्दा लाना भएपछि प्रभुलाई छान्दा थिसुको धन्यवाद Teman-teman Jaima Siha laso Fiafula Dogo yang teman-teman diksinam Davinon Waigade Koraskade Kusinam Parmeshwar ta Mahima Prasansa Fulge Haleluya Yang 120 नम्बरला तामाङ भजन कुसिनाम परमेश्वर ता आराधना महिमा स्तुति फुल्गे आछै अनि केवा दोना ngada जुनी पिन्जी येशु से अनि येशु दा विश्वास लाबासे लामा थारबा याङदी चु युलसे चु लुइसे हालेलुया ताला yang भजन कुसिना जम्मन देखि परमेश्वर ता आछै थिगे
bisa ladasi terbayang ditulisi daya maya madalasi tambuling bebekati daya maya madalasi tambuling bebekati Blasi tiba tusianda salvati ni kati Blasi tiba tusianda salvati ni kati Kiwa dunanga tuni pinji Jesus tidak bisa seladasi terbayang ditulisi tidak bisa seladasi terbayang ditulisi torsi jiwa ngalat luise torsi jiwa ngalat luise chapti tini satela galam torsi jiwa ngalat luise chapti tini satela galam Isulawai oban brala jailen chu galam Isulawai oban brala jailen chu galam Kiwa donangada juli pinji Yesuse tera bisa seladasi terbayang ditulisi Kiwa donangada juli pinji Yesuse tera bisa seladasi terbayang ditulisi tera bisa seladasi terbayang ditulisi tidak bisa seladasi terbayang ditulisi Kiwa donang ada raci juni pinba aba rangonina rangda jangala sim jinchen bisas laba islama tharba anantala tharbala जीवन प्रभु येशू निंगादा पिन्छुमुला nganda पिन्छुमुला बा रंगदा महिमा रंगदा प्रशंसा दागाइछु समय रे दिलालासी सोतोबा जुदमलिंगरी दिलालासी सोतोबा kiwa donangada juni pinji Yesuse tidak bisa seladasi terbayang ditulisi tidak bisa seladasi terbayang ditulisi Rangda chuduri manche thila परमेश्वर आबा स्वर्गला परमेश्वर रंगदा महिमा रंगदा प्रशंसा ताgai ngala chusian chen परमेश्वर आबा रंगदा महिमा रंगदा प्रशंसा फुल्ला दिग्दा बिसमते प्रशंसाला महिमाला योग्य रंगचे खेन मुला स्वर्गला एकमात्र परमेश्वर रंगचे खेनिना ओ आबा रंगदा महिमा रंगदा प्रशंसा तु समय रे ओ
furfurtangdi Yesuda bisa selawase Susim ngala furfurtangdi Yesuda bisa selawase Muri feva wisherang ba lepa lepa maya pindi Oh muri feva wisherang ba lepa lepa maya pindi Sisi jimbanal simda Susi jiban pindi Sisi jimbanal simda Susi jiban pindi Nai tini sobari asayandi Esula daya maya se Oh nai tini sobari asayandi Esula daya maya se Susim ngala furfurtangdi Yesuda bisa selawase Susim ngala furfurtangdi Susim ngala furfurtangdi Yesuda bisa selawase Narim ngala chulida Yesula chari cholangai Zaman deksikoi Narim ngala chulida Yesula chari cholangai Dari ngala chulida Isla chari cholangai Jambuling riso devar Thelan mai malalangai Jambuling riso devar Thelan mai malalangai Nai tini sobari asayandi Isla daya maya se Oh ngai tini sobari asayandi Isula daya maya se Susim ngala furfurtangdi Isula bisa selawase Susim ngala furfurtangdi Isula bisa selawase Tangsideng koy susim ngala furfurtangdi Susim ngala furfurtangdi Yesuda bisa selawase Susim ngala furfurtangdi Yesuda bisa selawase Susim ngala furfurtangdi Yesuda bisa selawase Haleluya barang namai marang na prasansa Jiseng ngala furfurtang mamulawa Nigdig na bisa Ang nadyanan tala bisas Ningay lawa mula Ano tala dhaya maya si Ngana plingma mula barang namai marang na prasansa Chusamari Rangga mai marandawa rangga prasansa tagay Jatin dukha tasainon Jatin वीर कष्टता छैनन् परमेश्वरबा राङ अनि फेरि सामना लाभ परमेश्वर राङचे खेन मुला थेदा ढाब परमेश्वर दा राङचे खेन मुला जम्बलिङरी राङगी खेन मुलाबा राङ मै राङ प्रशंसा तागै दुंगाल चेपिङमा चुंगाला लुइसे चुंगाला लुइरी चुंगाला लुइग्याम गना झम्मन लुइग्याम राङ मै राङ प्रशंसा फुल्ला Dungal ceping macungala luiri Yesu ranga thana chungala sim nangri Dungal ceping macungala luiri Thana ranga sim nangri
tingba Jungala liri Hanarangda Shimnangri Jambuling la Gyalam klasi Makaji Prabhu Yesuri Jambuling la Gyalam klasi Makaji Prabhu Yesuri Dosi Khaji Prabhu Dosi Khaji Prabhu Na Rangla Unsangri Dosi Khaji Prabhu Na Rangla Unsangri Ngala rinna jini hanarang na siyam nangdi Junon ngala nirnay tini hanarang da siyam nangri Junon ngala nirnay tini hanarang da siyam nangri Sangri oh dosi Khaji Prabhu nga rangla mun sangri din mula Yesu rangda ngai chungala shimnangri din mula Prabhu rangda ngai din mula Prabhu Rangda gai Jungala jindagiri Den mula barangda gai Jungala ship nangri Jungala jindagiri Jungala liri Yesu rangda mai marangda prasansa sadan sadan tagai Sadan sadan rangda mai ma Sadan rangda prasansa stuti aradhana manjipinna rangaba raj lasugo ngana aratna di rang tang shubula ngabisa slala ngana aratna di rang khushi taba mula ani khushi tamula ngabisa slala ba rangna maima rangna prasansa sunan ngal nirnay tini ani jamman chen ngai mana jamman shimyam Luyam rangna maima rangna prasansa sadan fulla Yesu आपला छान रे आमेन साथी यहाँलाई परमेश्वरदा ताली राख्सी प्रभु मैकोलाई हालेलुया साथी दिने yang परमेश्वरलाई आराधना परमेश्वरलाई मैकोलाई सिनमलाई yang एकदम ताङबा आदि परमेश्वरलाई कोलगादी परमेश्वरलाई रो जागारी चुरी मोला Tatsin Parmeshwala, Mahima Parmeshwala, Prasamsa yang Fuljitin Mala, Darim Suturi, yang la Gungri Parmeshwala Chonbo Pasan, yang Sanmar Niban Mala, yang la Gungri Parmeshwala Pasan Basyuba, yang la yang la Mangalop Sanasyang Mala, Tiaban Ngatsa yang Parmeshwala Pasan Sanma Ngatsa, Botana lagi yang ki Prathana lagi yang la Suritini, Elder Dawa Tamang, Asyang Musyu Mala. बच्चन लागेरी एल्डर दावा तामाङ जुसे प्रार्थना सिंहको अनि ओसे yang परमेश्वर बचन सानबारी yang tayar त्यसला Aso kapula gamanda
yang वचन लागि प्रार्थना लागे धन्यवाद 주 जम्बुरिंगी yang midula pap lagi sigala agiri धन्यवाद पिंला ini प्रभु यीशु yang teman dia sudah cuduri dalam bacaan pribadi dan mula hasil adalah ja hasil adalah bacaan pasti kawal mula adalah jatuh adalah polatin adalah upastiti adalah abhishek pindah Prabhu ji adalah zaman juli zaman juli adalah sandri zaman asis industri Prabhu zaman धन्यवाद छ येशू तपाईको उपस्थितिको लागि बिन्ती येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन आमेन धन्यवाद यङला दावा तामाङ जुदा परमेश्वर मलाम दनसुगाई दारेम यङला चुदुई परमेश्वरला वचन सरमार्नी दोस्सिनन यङला चु गेदाङली फेबकावन लाबा जम्माता गेदाङले डेनमला स्वागत मला यङला रामदर जासंगन फेबकाजी रांगन स्वागत मला जम्माता स्वागत मला ताला यङ चुदुई परमेश्वरला वचन संगी अनि लिप्सा यङला पर्जेले स्वागत लानुन लाला चुदुई जा यङला मंगल लोकचान आशंगदा दोनजी तालिका से स्वागत है रंगला दुई वचन नदी राखिन्छु जम्मा जयमसी नसो फ्याबुलजी Recording in progress. नदा जो स्क्रिन शेयर दोनछु सम्झेला हाल मला अलिकति ल तिनी चुमाउगा दोनछु परि मदन नस्याउँदा लानन धन्यवाद मदन नस्याउँला कमिटी जम्मादान धन्यवाद मला ngai tinil बचन रानीला गुंगरी बबल मुला मोतीला पुस्तक नलरी तामाङ बाइबल अरे मोतीला पुस्तक 18 अध्याय मती 18 अध्याय ला 21 से 35 तो ना मैं रंगनील गुंगनी पबल मला पहले जो yang पढ़ी थे क्या हम yang जो बचन से yang ललागे तिक बांग बजिम साल बल लाला जो जतिक भी मतलब संगे जो yang से पढ़ी जी बाइबल क्या हम से बंदा बनी ngai जो सरल बाइबल दी जो कि जानन नाम से माम ngada जो बाइबल मला सरल बाइबल दी मा नदिने नोकरको दृष्टान्त विषयमा बाङ्गल मला ngai जम्माला लागि ngala लागि ngai पढ्दिला पत्रुसले येशूलाई सोधे प्रभु मेरो भाइले मेरो विरुद्धमा पाप गरियो भने मैले उसलाई कति पल्टसम्म माफ दिनुपर्ने हो 7 पल्टसम्म येशूले जवाब दिनुभयो 7 पल्टसम्म मात्र होइन तर 70 गुणा 7 पल्टसम्म किनभने परमेश्वरको राज्य त एकजना राजाले आफ्नो नोकरहरूको हिसाब किताब लिनको जस्तै हुन् ती राजाले आफ्नो हिसाब किताब लिन लाग्दा 10,000 सुनका सिक्का ऋण लिने एकजना नोकर वहाँ कहाँ ल्यायो तर त्यो मानिससँग ऋण तिर्न पुग्ने पैसा थिएन यसकारण ती राजाले त्यसलाई भयभरको जेठा स्वास्नी छोराछोरी र आफैलाई समेत बेचेर ऋण चुक्ता गर
भन्ने हुकुम दिए। त्यस नोकरले राजाका पाउमा परेर बिन्ती चढायो, सरकार केही दिनसम्म पर्खिदिनुहोस्, म एक पैसा बुझाउने छु। राजालाई दया लाग्यो र तिनले उसको सबै ऋणहरू माफ गरिदिए। तब त्यो नोकर गयो र उसले आफैसँग काम गर्ने अर्को साथीलाई भेट्यो। त्यो साथीले उसबाट 100 चाँदीका सिक्का ऋण लिएको थियो। उसले झम्टेर त्यसको भोक्रो अँठ्याउँदै भन्यो, लौ तैँले खाएको ऋण अहिले तिरिहाल। त्यस साथीले पाउमा परेर बिन्ती गर्दै भन्यो, केही दिनसम्म पर्खिदिनुहोस्, म सबै ऋणहरू तिर्नेछु। तर त्यसले मानेन। ऋण नतिरेसम्म त्यसले उसलाई झ्यालखानमा हालिदियो। ती दुई जना सँगै काम गर्ने अरू साथीहरूले पनि यी सबै कुराहरू देखिरहेका थिए। तिनीहरूलाई असाध्यै दुःख लाग्यो। तिनीहरूले गएर राजालाई भयभरका सबै कुराहरू सुनाइदिए। अनि राजाले त्यस नोकरलाई बोलाएर भने, ए दुष्ट मानिस, तेरो बिन्ती सुनेर मैले तँलाई पुरै ऋण माफ गरिदिएको थिएँ। मैले तँलाई दया गरे जस्तै तैँले पनि आफूसँगै काम गर्ने साथीलाई दया गर्नुपर्ने थिएन र? अनि राजाले रिसाएर त्यस नोकरले एक पैसा चुक्ता नगरेसम्म त्यसलाई झ्यालखानमा थुन्ने हुकुम दिए। त्यसपछि येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले आफ्नो हृदयदेखि आफ्ना दाजुभाइलाई माफी दिएनौ भने स्वर्गमा हुनुहुने मेरा परमेश्वर पिताले पनि तिमीहरूलाई त्यसै गर्नुहुनेछ। आमेन। हुन्छ, हामीले वचन पढ्यौं। वचनमा के भनेको छ त भन्दाखेरि, येशू ख्रिस्ट से yang da tila sungji mula tila वचन पिंजी मुला बिसम yang la ro bai da yang la nana anga da yang la ale anga da yang si chema la jiga la छे विषय रिजा सुंजी मुला तिनीला वचन न शीर्षक चंगाई सोबल मुला रानीला वंशा रे चु वचन न शीर्षक चंगाई सोबती के विषम बिजा आपला कोला आवरंग बनता तोले रो क्या बाउको छोरा बाउ जस्तै भए नभएर पल्लो घरको साउ जस्तो भयो भने बर्बाद हुन्छ। बिचमा यहरगी पास्टर से पंग बगन मो ते पास्टर से वचन पिंजी दुईरी वचन जिनसी जिनमेंदे यहरगी नन से ते पास्टर त न्योय जिरो पास्टर बा तपाईको त तपाई फल्नाको छोरा हो भनेर सोधे। हो कसरी थाहा पाउनु भयो तपाईले कसरी चिन्यो मलाई विषय सुंजिम अनि तपाईको नाक त तपाईको बाउको जस्तै रहेछ तपाईको बोल्ने स्टाइल पनि ठ्याक्कै तपाईकै बाउको जस्तै रहेछ तपाईको त्यो कपालको स्टाइल पनि ठ्याक्कै बाउको जस्तो रहेछ त्यो भएर चिनेको विषय सुंजिम र क्या हे बाउनु बोल्छे छे पास्टर से दिमरी निजी अब जादा न्योय जिमरो तिनीगा यहर के मिरुप दाबा अब हे नाना सी न्योय ngada torong la sinyoy ji rangda palna la kola hinna de sinyoy ji ngada hinna ngada harang la singoshe ji rangse besimam ngai nyoy ma bolche
ए रंगला नर्दम ठक्कन रंगला आपला रंग बजिम रंगला दे अनुहारन आपला रंग बा थे खरानुन रंगला आपला रंग बजिम फेदसी ngosi babi muljam abaja makka bardisi pura gomakka fuldi jimro tini yang dan परमेश्वर से yang परमेश्वर रंग बता दो परमेश्वर रंग yang ताजीब sam yang दा जा yang ला परमेश्वर आबन खुशी तला yang ला परमेश्वर आबन मक्का तला तीर sam उत्पत्तिला पुस्तकरी 1 अध्यायला 26 पद तीर मलाई धेरै मानिसलाई हामी आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गरौं हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ बिमा बोल्छ तीर बिबम देवी बोल्छ yang rangman senge yang rangman tagai yang rangman सोतिका yang rangman बिजार लगाई थेरङ बजा yang ला कोल्दु तातोला yang से शोभा मीगा दे तातोला बिसिमा तेरे परमेश्वर से सुंगला मोला धन्य yang परमेश्वर ला कोल्दु दोमेन दे परमेश्वर से रंग yang से लहम जी बिसम yang परमेश्वर ला कोल्दु दोजी आना बिसम दुआ हम तिनी yang दा परमेश्वर से चुन दीजिए परमेश्वर से छान दीजिए तब से yang परमेश्वर ला कोल्दु दो बसे yang परमेश्वर रंग मन तातोला आपला कोला आबरंग मन तातोला ngala कोला ngarang ba adana क्यासेला परंग रंग बताजी बिसम बर्बाद तला बिसम पांगल मुल मिसे ते बिसम yang परमेश्वर ला कोल्दुगु ख्रीस ला कोल्दुगु ख्रीस ला सेम परमेश्वर ला सेम हरंग मंगु बा थेरंग बन yang जता दोजी थेरंग बा आदानी बिसम बर्बाद तला तंगाई रानेला गुंडी तो गाइस जो पावर पॉइंट सोबल मला सुग्याम से नेता जजागर तिगै उजलाई जुरे गाय शीर्षक नो सोबल मला आपलं कोला आबरंगन तादोला हेदाशिन निर्दय नोकर को दृष्टान्त सु बाइबलन पद गेम गए सोबला तब वहाँ कहाँ आएर पत्रुसले भने प्रभु मेरा भाइले कतिपल्ट मेरो विरुद्धमा पाप गरे त्यसलाई क्षमा गर्ने के 7 पल्टसम्म येशूले तिनलाई भन्नुभयो म तिमीलाई भन्दछु 7 पल्ट होइन तर 70 गुना 7 पल्ट छु पत्रुस बिबा चेला जकी बाठो जकी चलाक छु स्यान्दोसे भन्दा जकी अगाडि जवाब पिनहम्बा अनि यासे फिल्म री सीजीबी साम येशू ख्रिस्टले फिल्म री सीजीबी साम तिदिन थे समुद्र ब्रबन पत्रुस नु निन्न स्यान्दोसे हलासेन आडालानी पत्रुस चा येशू ख्रिस्ट समुद्र फिर ब्रजीब मनांग में देतिक बिजी रंग परमेश्वर इंसाम रंग येशू ख्रिस्ट इंसाम ngadan diri थे शोंग फिरी थे क्वी फिरी ब्रब आदेश पिन दोनजुगो nga hala diri लहाउ बिसिमाम येशू ख्रिस्ट से सुंगजी तर जो पत्रुसलाई जीवन पत्रुसला जो च्यासी मिसे जो कदेन सोबल मला यार जो घरम बिसम तीरम पत्रुस तिक दजिम रो बिसम पत्रुसला पत्रुसेन जम 11 जना ते पत्रुसेन 12 जना चेला गते थोसी येशू ख्रिस्ट लान रेंग बग्याम रि ब्रसी जुजिम रो यात्रा ब्राना ब्रानन तीर कोनो
Lanan thareng branan tik da jim robisam Yesus se sela ga de da sungjim la yani ga de zamma se yung ba ga gar thoshi prau hai yung ba ga gar thoshi prau zamma se yung ba ga gar thoshi prau ji Yesus darem Patrus me bato them chalak helbal sothi yung ba thoshi ni jim sothi yung ba thoshi ni ji Nina जंगल गुंगरी दोषी माम एकदम जंगल दी दोषी बाहता में बोलचे साबस खेती करनो ना रे ठीक है सासे ठीक है यार साबस ये हम येसु सोंगिम रो एने कते युंग बाबल मोला है नो हाँ बाबा मोला लो ये ना युंग जम्मा लन गेंदो गए युंग गेंदो गए भी मम जम्मा लन गेंदो जिम तो थे बा Patrusla jam ka thebta jim ro chotheb geng da jim ro Patrus jam geng se ma sho ni te jangalim yung ma are arku geng a sho ni hoye tan ta jite hese sote ji nangarda se ngada tini परमेश्वर से येशु से ngada झुक्याबला ji बेजे nangarda se फेरि ब्राना येशु सोंgjim ro येशु ख्रिस्टे ल फेरि yung ma kagar thosi brau है yung ma kagar है yung ma gorngi thosi brau gorngi yung ma thosi brau bijim ओहो तिनी पक्कन फेरि गेंगदोग बिल्दाला तिनी यखर की गेंगदोग है यखर का अर्को दोग है बिची यखर की yung ma चोथेब होजिम रो यखर की चोथेब होजिम रो ब्राना पुजो गारी दो जिम रो पुजो गारी पुजो थेबे लबेलिम सोन मारे लखा मारे अरे ते पुजुरिम कांग लोला तिक दा जम येशु ख्रिस्ट एंजी yung बाबा मोला एंड yung बगा ते जम्मालन लखम दो गए जम्मालन लखम दो जिम रो बराबर ला अरे Patrusla za harang da jimro bisang ya harki ngajang ya harki jazu sonmo lakham tarim dem khan bari adani ya harkim khanji ya harkim jazata ke deda mila tini hele Patrus se soje oho tinin ngada jugabla je yesu je ngada tinin jugabla je bisima sem nang ripang si nijimro nena जसो तसो ब्राजी नांगर जंक्शन फेरि ब्राना फेरि सुंगिम रो येसु जे ल युंग बकागर थोसी ब्राउ ये निका दिसु फेरि अचु चम्पक्कन गेंगला लागिरे मन्दला बेसी जम्मा सेन ठिकला युंग थोसी ब्रा जिम रो पत्रुस से चत्थे युंग थोसी ब्रा जिम रो उइ अहम लसी बोर्जे युंग बा बोर्जे तर ग्लागिर दो जिम्रो हरम ग्लाबिसम वारी मुबजिम र जब वारी थे वार दो मेन्दम ति सुंजी येशु ख्रिस्ट येन गा युंग बामुला थे युंग मा ब्यांगो एसे थे युंग मा हनम दो ने ब्यांग मा थे दो न ल वारी यादा थे दो न ल वाराजा एन द यांगला मिमुलजम Siando kata lam zaza yung ba thareng do na biang nyang do lahanan yang jin Patrus lam konjan kata chot thebe yung am hana biang ham je son dar je biang ma bolcha utitin adonim ram so de shab jim ro bari so Patrus bi bolcha laman bato do ba bisimam misi chu jok so ba tar chu jok cha ai nai यहाँ से थे बिजार लाबते कुछ जखन हसौली जखन छटला उजला लागि जखन सोबला तर थेरङ बाटो हादा गई पत्रुसङ उज हादो गई बिसेमा अनि सु जोग ज यांगदा सुसे ज यांगदा उज पिन्ना yang kati चोटी चोरङ बन गेला मुला yang बाटो दो मुला मिसे ताम याले पाङ मुलजे yang से 10 वटा ताम mi da pang binna nga ba thumula nga sheba mula nga khaiba mula bisimam
Larang rang 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 pang la tar tap cha सही ताम बंग दो जी सही वचन बंग दो जी थेदा मजे परमेश्वर से थेदा आशीष पिन्ना और गुरी यसै कारण स्वर्गको राज्य एउटा राजासँग तुलना गर्न सकिन्छ जसले आफ्ना नोकरहरूसँग हिसाब लिने इच्छा गरे जब तिनले हिसाब लिन लागे 10,000 सुनका सिक्का ऋण लिने एकजना तिनी कहाँ ल्यायो तर त्यस मानिसले तिर्न नसक्दा त्यसका मालिकले त्यसलाई र त्यसका पत्नी र छोराछोरी र त्यसका सबै थोक बेची ऋण चुकाउने हुकुम दिए तर परमेश्वर से जो मालिक चा हालत तुलना लाला बिसम हालत जो मालिक भी मुझे परमेश्वर मालिक चा yang gade चा नोकर गदे थेरंग लसिन 26 पदरी 26 से 28 27 28 पदरी ती सुंगला तब त्यस नोकरले हुँडा टेकी तिनका पाउमा परेर भन्न लाग्यो मालिक म माथि धैर्य गर्नुहोस् म तपाईको सबै ऋण चुकाउने छु तब त्यस नोकरका मालिकले म तपाईको ठहर त्यसलाई छोडिदिए र त्यसको ऋण माफी गरिदिए तर त्यस नोकरले निस्केर जाँदा आफ्नो सँगी नोकरहरू मध्ये एकजनालाई भेटायो त्यो त्यसको 100 चाँदीका सिक्काको ऋणी थियो जसलाई घोक्रोमा पक्रेर त्यसले भन्यो तेरो ऋण तिरिहाला तुरिता yang कति चोटी yang से ती लमुल बिसम yang से परमेश्वर ज्ञान से yang दा माफ yang जी परमेश्वर ज्ञान से yang दा क्षमा yang जी परमेश्वर ज्ञान से yang दा सुख yang जी हरेक कुरा yang जी तर yang से जा स्यान्दो त पिन हम बगे अहम बा yang से जते क्षमा पिन हम लगे अहम yang से त जते माफ पिन हम लगे अहम yang से ओते दानी दला के आधा प्रेम ला हम लागे अहम माया लाला हम लगे अहम दिसी चा चुप बचन से yang दा झस्कब लबगेन yang दा सुनब लबगेन मुला yang साचिन परमेश्वरला कोल्दुगे हिन्छम परमेश्वरला जागदे हिन्छम परमेश्वरला जामेगदे हिन्छम yang साचिन परमेश्वर रंग भन्दा तो जी परमेश्वर हरंग मुला परमेश्वर चा दयालु मुला परमेश्वर चा कृपालु मुला परमेश्वर चा प्रेमिलो मुला जस्तो परमेश्वर कृपालु प्रेमिलो मुला थेरंग म प्रेमिलो yang ता तो जी yang से क्षमा पिन हम दो जी yang से माफ पिन हम दो जी जसरी परमेश्वर आपसे yang ला लागिरी येशु ख्रिस्ट पुई गजे स्वर्ग ग्याम से रांगला यखरगिन कोला ता सुसंसारी पुई गजे yang ला उधार मुक्ति लागिरी yang ला पाप ला लागिरी तर yang से तिकै पिन हमला yang ला जीवन दिन yang से ला हम दो जी परमेश्वर ता yang ला जीवन पिन दो जी yang से क्षमा ला हम दो जी अरु ता जमजक्कन परमेश्वर से yang दा क्षमा लाला जमजक्कन yang दा परमेश्वर से क्षमा लाला आने बिसम yang दा परमेश्वर से क्षमा लाला तोलन बाइबल रे अन्तिम रे 35 पद रे ठीक सुन मला आफ्नो भाइलाई जसले क्षमा गर्दैन त्यसलाई पनि परमेश्वरले मेरो स्वर्गमा हुनुहुन्छ पिताले क्षमा गर्नु हुने छैन विशेष सुंगमल मला हेदाबरी yang परमेश्वर ता yang सेचा जसरी yang परमेश्वर से yang दा क्षमा पिन्छ yang ला कोल्दुगो दा yang ला अनि आले आंगा दा yang ला रो भाइ दा yang से क्षमा ला तोला जमजक्कन yang परमेश्वर ला कोला दोला yang
तर त्यसको सङ्गी नोकरले घोप्टो परेर त्यसलाई बिन्ती गर्यो, म माथि धैर्य गर, म तिमीलाई सबै तिरिदिनेछु। तर त्यो मानेन र गएर ऋण नतिरुन्जेलसम्म उसलाई झ्यालखानमा हालिदियो। त्यसै कति लाना जुरी हिसाब लगाएपछि यासी हिसाब लजिबिसम त्यम 10 करोड 20 करोडला छे देशे माफ यांजी। तर चु खेल रोध छ त्यसै कति म थेम 20 करोडला हिसाब चाजिबिसम चु 1000 रुपैयाँ नरे 1000 रुपैयाँ छे आरे। तर ते 1000 रुपैयाँ लागेर छ त्यसै माफ बिना हमने त्यसै जा माफ आबिनी र चुरी स्यान्दोसी चाजी मोबा स्यान्दो रोदुसी चाजी मोबा स्यान्दो संसारले मिगति चाजी मोबा फेरि चाहिँ तिग्लो जोम दिन्छ विमान। त्यसका सङ्गी नोकरहरूले यी सब देखेर तिनीहरू अति दुखित भए। तिनीहरूले गएर यी सब घटना आफ्ना मालिकलाई बताइदिए। तब मालिकले त्यस नोकरलाई आफू कहाँ बोलाएर भने, हे दुष्ट नोकर, तैले मसँग बिन्ती गरिस्, मैले तलाई तेरा ऋण माफी गरिदिए। मैले त माथि दया गरे जै तैले पनि तेरो सङ्गी नोकर माथि दया गर्नुपर्ने थिएनन् र थिएनन्। परमेश्वर से yang do otheba chema binni inde yang se jaja ba tam gade jaja ujugade yang se yang la migade da yang la biswasi gade da yang la alyang da yang la jojale gade da yang se tik mafina ham tini mandali ri tini church gade ri kate biswasi gade church ahaba church aha falna la anwar cha ke aman gada फलना ली चागे अमन न तो बो महाजी मोला बिला या हर की चुपटिला मुनाफ गया मांग सम या हर के अर्क को मुनाफ गया मांग बा थरंग बा विश्वासी करते तब मुला आज दत्ते चागे बिसम दत्तेला समय रिजम ठीक दला दत्ते वीडियो ऑफ लसी चिला अनवर च्या आदो का मतलब आरे का वीडियो ऑफ लमें दम जिंजी वीडियो ऑफ लची चीजी ठीक दम तकाई वही मैं हर की पास्टर से पंगन मोबा चुदुइरी परमेश्वर ला वचन दे हिब्रू ला पुस्तक चुदुइरी ब्रिबला हिंसम चुदुइरी ठीक विषय ला रोते हिब्रू ला पुस्तक 10 अध्याय ला 25 पदरी कसै को संगति नजाने बानी हुन्छ हामीहरु चाहिँ एक साथ भेला हुनु न छडाउ बिसिमा थेदुइरी ब्रिबला मोबा धन्दे ब्रिब हिंसम ठीक दशल रो बिसम कसै को भिडियो अन गर्ने बानी छैन। हामी चाहिँ भिडियो अन गरेर बस्ने बानी बसालौं बिसेमा ब्रिसेल रो दन्दला यांगला रो भाइ कते यांगला कोल्दुको कते यांगला नाना आंगा कते यांगला आले आंगा कते जम्मन त तिगला भिडियो अपलसी पुडी सिला तिगला जी मजु तिगला थानु न थेदसी yang वचन अनुसार प्रभुजी वचन अनुसार चल्दिदो जी परमेश्वर से yang दा पिनबा गेदङ yang से जिन्न लदोजी सुसंसार yang द असुन थानबा इन परमेश्वरलाई गे लबर थानबा परमेश्वरलाई महिमा लबर थानबा परमेश्वरलाई प्रशंसा लबर थानबा परमेश्वरलाई गेदङ चाहिँ yang से जिन्न लदोजी जमाजे कन yang से आशीष yang ला yang जैलेन प्रार्थना लाओ न त चुरी सुहाजी प्रार्थना लाओ न त चुपडी सुहाजी प्रार्थना लाओ बिजिमला दरे बाइबल लिखी मला सुबेला दोन मेनी कते मगै रोब मगै ग्राम न्गेदो बा तोन न इन कते तिगला जिबा न्गेदों जिबा न्गेजे खेन्दी जिबा निसि न्गेसि पिन्तो पेन्दा बेसेमा बाइबल से सुंगल मोला यांज मगै न्गेबा हमदो जि दरे यांज अरु त सुसमाचार सुनबला हमदो जि अरु त प्रार्थनाले सि फन्नला हमदो जि yang जैलेन थे कोलाथुङ बा न्गेदों बा कोला तोसीमा चीसी आता परमेश्वर से तो yang द बढ़दिउ ngajang दाउ ग्रेन दाउ
Bishima, yang the Sungmagan Mula. Yang the Parmesor, young Grendaba, young Batodaba, young Sheba, young Kaiba, the Jibisam, Parmesor the Daha. Parmesor, Azay Shegai, Azay Kaigai, Azay Janatagai, Bishima Parmesor, young the Azay Nashantagai Nalkola. Nalkola, Azay Shegai, Bishimam, Parmesor says a Dan Mamula. Yang so संसारी इमरांजी भी सम चाची भी सम तीक दला अब तो हवलदार मुला कोला जम इंस्पेक्टर दम मुला तरते अब तो मतलब आरे नाल कोला इंस्पेक्टर दो जी गाचा ना अब दो जी चा गाचा हवलदार दो जी बा बिजमम अब से हेमन डा हाला आज थे बंदम गजंग दो गई नाल कोला डीएसपी दो गई नाल कोला एसपी दो गई बिजमम अब से जथे डांसी चिला एकदम नुन सेमरी थांजी चिला यांग परमेश्वर न थरंग मन यांग से जाते हाइमन लेला दे यांग परमेश्वर एकदम नुन यांग द माया लाभ परमेश्वर वास्तव लाभ परमेश्वर तब त्यसका मालिकले क्रुद्ध भएर त्यसलाई सबै ऋण नतिरिन्जल दण्ड दिनेहरूका हातमा सुम्पिदिए तिमीहरूले आफ्नो भाइलाई आफ्नो हृदयदेखि क्षमा गरेनौ भने स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले पनि तिमीहरूसँग त्यसै गर्नुहुनेछ आमेन साँच्चै परमेश्वर से yang da tini tilusungin mula yang sen yang la robai ta yang la ani biswasi ka ta yang si chema la ni bisal yang nun terang man yang da nabin chema tik da afan ba yang la birami tik da yang la rok afan ba tik da yang la birami du afan ba bin mun yang si tik da chema bin ba are chema bin do ji पहिला जमतेकन yang परमेश्वरला कोला दोला परमेश्वर से पिन बा अधिकार yang से चलबला हमदा ana bisam yang से त चलबला aham yang से ते yang nun ayang थे त बरी परमेश्वर से yang da tik songe mul bisam एनी गदेशन क्षमा बिनो गाइनु नेन्दा क्षमा बिन्ना मथिलो पुस्तक रे आज दिबटी चार्ज बिसम tik बिमुला एनी गदेश जुन दापसे पिन मुला थे दापसे पिन्ना थे दापसे पिन्ना यंदन ठीक दापसे पिनजी थे दापसे परमेश्वर से थे दापसिमा पिन्ना त्यसमा सुंगमल मुला तिनी yang परमेश्वरला कोल्दु गते yang परमेश्वरला सन्तान दमेन्ते yang से छ क्षमा लाहमदुजी पिन्दोजी सिजन to better all जोड़ देता yang la मण्डली दी yang la उजतोगरी yang चाहिँ साँच्चै परमेश्वरलाई सन्तान दोषी चितोला yang कति तोलो गाई पाङमा राख्नु मण्डली रे हमम अनि फल्नाला अनुहार च्यागे आमन बा nga मण्डली चाहिँ नानी अझ कतिवटा मण्डली गजङ दमुला अनि निरम सोमरम दोना संगति चल्दी मुला श्योरी थे रांगदे नामाबंग मी श्योला उजरी संगति निमुजी छ अथे याहर की जबेरी दिनीले संगति रहला थेरंग चलन चल्दी मुला थेरंग लजि परमेश्वर से देता हाइमन क्षमा आपे थेला रोग नुन हाइमन आफन जइलेन प्रार्थना लजी आफन बा हस्पिटल निजी रोग नन आमराङ बा ठीक त आमराङ बा बिसम क्षमा लाबा आरे क्षमा लदो जी yang से यहर की बहुतला जोला कथा रेली कथा पंगे मंजी घटना थे जो एकदम नुन परमेश्वर विरोधी ख्रिस्ट विरोधी अनि नन्दन थे जोला कुइदन जामेजा चद्रिनेबा जोचा चद्रि आनिबा चद्रिनेबा बेसी तिगला जिम बेसम
ते बाइबल ब्यांबा डेबा लाबा जैलेन दरंग लासी चरी नेबा बेसी बाइबल डे पनि ब्यांबन तिरे जाम तिग लजिम लो बिसम ल हारंगलाई निबिजिम तिनी यानी गदे बेसी बाइबल खरांग निबिरो बाइबल खरांग सी तेगम जिम लो न्यू तम चार्ज यानी बिसमा पियोल होंजे निजिम रो न्यासे हम जो दिग लजिम रो बिसम एक्सीडेंट दजिम रो बाइक रिनीमा निन एक्सीडेंट दसी हाजिम न्यासे हम हॉस्पिटल नेशन हाजिम तर हॉस्पिटल तिगैनो ना आवोनी जम्मन सद्य मलाई जवन मलाई तर मुक्की खराब चुरी स्वाब विपा खराब फन्नु नाखन्नु तेरंत नाथनन कोला जाता जामी जातन पंगिम रो मृंग जातन पंगिम रो ngata प्रार्थना लबिनो ngai एना परमेश्वर त ngai चित्त दुख लजी एना परमेश्वर त ngai लानन सतब लजी तेतसि ngata दण्ड यांगमे न ngata प्रार्थना लौ एनजे प्रार्थना लजी बिसम nga फन्न बिजमम पंगिम हम मृंग जासे बिजम रो जामी जा बिजम रो एसे nganda लानन सतब लजी ngani एन्द क्षमा पिना हम ngani प्रार्थना ला हम nganda प्रार्थना लबर तिसेमनुन हबारे ngata सेमनुन हबारे nga प्रार्थना ला परुgai सरला पास्टर ल नम्बर पिन फोन लसी न्योइगो हम प्रार्थना ला थिसे बिजम रो लिसम पास्टर न्योइसी कोठरी हासी प्रार्थना लसी थेकम से ग्रहण लसी लतरेम नांगर हॉस्पिटल निसी च्या गई जो तिग दजिम बिजमम नांगर दसी हॉस्पिटल बोइ म बोलछन या ग्लाङेरी काङ ग्लासोम रे कुइ बोले जिम पहिला जम जति एक्सराइला छैन नामराङ बा लिच एक्सराइला म बोलछन अन्त पश्चाताप लसीमा प्रार्थना लसी पश्चाताप लसी त्यसै क्षमा रेसीमा जब हॉस्पिटल निसी प्रार्थना त्यसै एक्सराइला म बोलछन या ग्लाङेरी काङजा ग्लासोम रे कुइ बोले जिम तिनी याङसे क्षमा आबिनी बिजम yang रोग नो नामरंग एक्सरे नामरंग ति गैरे नामरंग डॉक्टर से नामरंग छे त बसे yang क्षमा पिन हम त मुला क्षमा पिन हम जी बिजम yang ला जम्मन रोग भजन सर 103 र 3 पत्र दिबि मुला एला जम्मन रोग एला जम्मन पाप नै क्षमा लाबिन्न एला जम्मन रोग नै फन्न लाबिन्न बिसिमम परमेश्वर से सुंगमल मला और जम्मन भी मिनिम जिंजी पहिला लन लिचलन जम्मन जिंजी तर यहाँ से पश्चाताप वाला निबिस जाम यहाँ से गलती लसी पश्चाताप वाला निबिसम यहाँ से रंगला रो दुगदा यांगला मृंग दुगदा यांगला आले आंगा त यहाँ से क्षमा पनि बिस जाम यांगला रोग नु नाम रंग हाइमन आमरंग जति हॉस्पिटल निसन नु नाम रंग मला रोग नु नारे तर ग त चोरी स्वाहाजे मला ngala rog no na re ngata chorong ujuta मोला बेसिमा पाङ मजे केन्ताला परमेश्वर क्षमा लाउ एनिन एन्दन क्षमा यांगला तिनी yang क्षमा पिन हम दोजि सुरी भजन संग्रह ठक्कन तिगे सुङजिजो जसले तेरा सबै पापहरु क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरा सबै रोगहरु निको पार्नुहुन्छ सबै पाप अन्तिम रे जो भिडियो यहाँ की मोला जो भिडियो यहाँ की सीगे जो जा यहाँ तमंग पास्टर कहिले कसरी अरे म त्यो के भन्ने कुरा खानु त्यो हो हामीलाई अब विदेशी डलर खायो भनेर नि कति कहिलेको कुरा हो यो 49 सालको कुरा हो पछि के भएको थियो भन्नुस् त त्यहाँ हामी ओएममा के अरे टिमै गएको थियो हाम्रो 9 जनाको टिम थियो
एउटा विदेशी गरेर हामी 10 जना थियौँ। यसो गइरहेको थियो, हामीले न यो के उहाँहरू कागजहरू दिएको पनि छैन, पर्दाहरू केही पनि दिएको छैन। हामी चाहिँ खालि डेराबाट निस्केर यसो के भन्छ के अरे मादल झ्याली के बोकेर त्यसरी निस्किँदै थियो। 2 जना मान्छे आएर झापझुप गरे, रोक्यो। साथीहरूलाई पक्रेछ, म त अलिकति अगाडि थियो। त्यहाँबाट चाहिँ म पनि अब साथीहरूलाई पक्रेर लग्यो, म मात्र किन भागेँ, मेरो पछि म पनि पछि त्यो पनि रहेछ भनेर पुलिस आएर मलाई पक्र्यो। मैले भने पक्रिनु पर्दैन, हामी कहीँ जान्न, कसैको के बिगारेको पनि छैन। हामी चाहिँ खालि सिर्फ प्रभु यीशु ख्रीष्टको काम के अरे प्रशंसा, हामी परमेश्वरको काम मात्रै बताउन आएको हो तपाईँहरूलाई, अरू के गर्न खोजेको होइन भनेको त एक जबरै हान्थ्यो प्रहरीले हेर्नुहोस्। अनि पछि फेरि म त्यस्तै हुँदै गयो। अनि यस्तो ओह्रालो थियो, त्यो ओह्रालोमा जाँदै थियो, के अरे विदेशीले डरोल कति दिन्छ तिमीहरूलाई भनेर भन्दै, ए प्रभु हामीलाई विदेशीले डरोल दिँदैन, हामी पनि दशंश भेटी यही किताबहरू बेचेर खाना खाने हो, हामीले यसरी उ गर्ने हो कि सर भनेर डर्छ भनेर मलाई त यत्रो बाँसले उहाँ यहाँ पिटियो। तर मैले अरूले पिर्ता पनि म के अरे सुहायो सबै कुरामा। उसको जुन खुट्टाको त्यो जुत्ता छ नि, चुच्चु प्रहरीको बुटले, त्यो चुच्चुले यहाँ हिर्काएको अहिलेसम्म मलाई दुखेको जस्तो लाग्छ। त्यसरी पिट्यो है आयो तपाईँको। अनि त्यसरी पिट्यो, हामीलाई राति त्यो उसले राख्यो। तर त्यही मान्छे मलाई जुन बुढले हिर्काएको मान्छे अहिले पास्टर भयो। प्रभुको काम यस्तो हुन्छ। तर तपाईँ अहिले नेपालगञ्ज छ। तर म रतन बहादुर सिंह तर अहिले पास्टर छ। कसरी थाहा भयो, कसरी भेट भएपछि तपाईँको उहाँसँग? यस्तो भयो नि त, त्यो के अरे दङको त्यो पास्टरसँग हाम्रो परिचय भइरहेकै हुन्छ। अनि लास्टमा त्यस्तै हुँदै त्यही त प्रभुले कसरी मान्छे जुटाउँदो रहेछ कि त्यो। ठ्याक्क हामी पनि नेपालगञ्जमा त्यो सेमिनार थियो, त्यो सेमिनारमा म आएको, त्यो मान्छे मलाई हेराहेर गर्छ। अरे किन हेरेको यसले लाग्यो मलाई। अनि पछि त ऊ आयो, जय मसीह भन्यो। अनि उसले मलाई चिनेको जस्तो लाग्छ, तपाईँ चिनेको हुन्छ, तपाईँको शुभ नाम के भन्न थाल्यो। मैले भने मेरो नाम यो हो भने च्याप्प यसरी आँगला हालेर मान्छे त रोइ गरे यहाँ। मेरो त पुरै पेसेन्टलाई यहाँ उसको त्यो पुरा के भन्छ उसको आँसुले पुरै यहाँ बिज्यो, लुगा बिज्यो। मलाई शङ्का लाग्यो के न के मलाई के गरेर या तपाईँ के भएर तपाईँलाई त्यहाँसम्म मलाई थाहा भएन। त्यही व्यक्ति भने जब ऊ हिक गर्दै उसले के अरे यसो छुटाउँदै मैले के भने, हेर्नु भाइ तपाईँ के भयो त, तपाईँको तथ्याङ्क भने मलाई थाहा हुनु पऱ्यो, तपाईँलाई खास के भयो भनेर मैले म आफैले यसरी गर्दाखेरि उसले के भने कि तपाईँलाई मैले यति नराम्रो तरिकाले मैले तपाईँलाई पिटेको कहाँ दाङमा। पछि त मलाई पछि फेरि मलाई पनि रुनु मन लाग्यो है। दुइटै कमसेकम आधा घन्टासम्म दुइसर रोएमै बित्यो अरे। त्यसो गर्दै गयो। अनि लास्टमा फेरि उसले पश्चाताप गर्यो, मलाई होइन प्रभुले गर्नुहोस्, म त मान्छे हो नि त भाइ, तिमी पनि म पनि एउटै प्रभुले बनाएको मान्छे हो, मलाई पश्चाताप गरेर होइन, तर तिमी परमेश्वरले भयो। तिमी अब मलाई एकदम खुसी लाग्यो, तिमी यो के अरे परमेश्वरको जन भयो भने मलाई त्यही खुसी हो। तिमीले हान्यो पिट्यो त्यो कुरामा उ त होइन भनेर हामीसँग अहिले त समय भेटिरहन्छ। अब कहीँ हाम्रो त्यो मिटिङहरू ठुलो मिटिङहरू भयो भने त्यसरी भेटिरहन्छ। Sachin, so videos is a thing. Yang the Sandesh Pinabisam, Yang she Solong machine, Yang la Satru Gateta, Yang la Dushman Gateta, Yang she Chema Pinchi, Ma Pinchi, Mam, Yang Agadi Bordisam, Yang the Panbisur la Gedi, Yang Sachin Tordola. Anabisam Yang Tordo Aham, Panbisur say. Sungmal mola enje chema pino endan chema yangla
साथी तिनी यङला नेपालला मण्डली गतेरी यङला नेपालला चर्च गतेरी हराङ बचलन मुलबिसम जम्मन पास्टर छिल्ला तुला पास्टर अभिषेक दबम ती कथा नागा बिराम दसम प्रार्थना लबरी रा बिराम दसै प्रार्थना लबरी मे बिराम दसै प्रार्थना लबरी पास्टर रातेन नागता मेदा प्रार्थना लसिचिसिम हाइमा सुसमाचार सुनाब्ला तब पास्टरला गे आइन्दे पास्टरला गे बिबा आत्मा बचाब्ला तब सुसन्देश सुनाब्ला तब संसार त ढादा पाका दे अनि थे अभिषेक लबका दे जा नागत प्रार्थना लसिचि बराता तिनी यङला रमेश तामाङ पास्टर आदोको नि रमेश तामाङ पास्टर से सुबा भजन बिन्जी बरो सज नांगरी नागा न्यापल न्यापन ठीक त तिनी नागा न्याप हन न्याम न्याजी बिसेमम भजन बिन्जी जिन्जी संगति जिन्जी मम रजके बाहिर दोनमा बोल्छम नागा बथान बिचिम्रो ए पास्टर रमेश तामाङ तुरिन मुला पास्टर रमेश तामाङ से भाषरी तामाङ भाषण सेला बाई भाषण सेला शेर्पा भाषण सेला ओते चाहिँ खेन आधा आचा लेम्बा भाषण सेला ताई भाषा हरङ बबिगम सांगीतिक भाषा खेल्नु सेबल मुला अतो yang ade nagata प्रार्थना लाबरी अनि मेदा प्रार्थना लाबरी yang अभिषेक दबाई yang जा मीदा प्रार्थना लाबरी मीदा सुसमाचार सुनाब लाबरी आत्मा बजब लाबरी yang द परमेश्वर से अभिषेक लाबरी न थेदा बरी yang चु जसा गे गते जा मण्डलीला विश्वासी गते जम्मा से लाहमला जम्मा तन अधिकार पिनबल मोला जुन दिन yang से विश्वास लजी जुन दिन yang से ग्रहण लजी थेगुनुन yang दा थे अधिकार पिनबल मोला थे अधिकार yang से प्रयोग लाहम दोजी अधिकार च थोसिमम थनबला ते किया लाग देबा छर टलकप तब टिलिक टलकप तब गोजा बजिमम थे दिमरी थनबन्चु चलबला आदि बिस थनबला लजिसम थे चालिस दोषी तिक तला बिसम काम लगा दी थे गोजा काम लगा दी किया लगदिसी खत्म तला थे दबरी yang द परमेश्वर से पिनबा वरदान गदे yang से चलबला तला जम जक्केन yang से परमेश्वर ल गे तोर्दो न लाहमला सुबन्दा जा yang द स्यान्दो अधिकार तिकैनो नारे yang से मिला न्याय इंसाफ लब अधिकार नारे श्री yang द माया लब अधिकार मुला क्षमा लब अधिकार मुला सो अधिकार च yang च मासे प्रयोग लतला जब जक्केन yang द परमेश्वर से आशीष पिन्ना yang च मा परमेश्वर से आशीष पिन गई तिनीले वचनगा चुरिन थन्ना सो समयगा मदना संस दोन्न धन्यवाद जय मसीह जय मसीह।